Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo slatki kupus sa mesom. Treba će vam 1,5 litra goveđeg ili pilećeg buljona, kilogram junećeg vrata ili juneće plećke, pola glavice svežeg kupusa, 800 grama seckanog paradajza iz konzerve, 4 krompira, 1 glavica crnog luka, 4 šargarepe, 4 stabiljke celera, 2 kašike brašna, 2 kašičice soli i kašičica bibera, 5 čena belog luka, 2 lavarova lista, pola kašičice timijana i pola kašičice origana, kašika aleve paprike, kašika Worcester sosa, dve kašike maslinovog ulja i 2 kašike paradajz paste. Ja imam već isečeno meso, ali vi ako nemate, isecite meso u kocke da budu otprilike 2 cm. Dodajte so i biber i dobro to zamešajte. Onda polako dodajte brašno, mešajući malo po malo, da pokrijete sve meso jednako. U velikom loncu za supu zagrejte maslinovo ulje. Dodajte meso u manjim serijama, tako da svako parče mesa dodiruje dno lonca. Pržite otprilike oko minut. Pa okrenite na drugu stranu tako da ispržite sve strane mesa. Prebacite meso sa štipaljkom tako da ostavite ulje i sokove na dnu lonca. Dodajte još ulja po potrebi, pa dodajte iseckani crni luk. I to dobro zamešajte sa uljem i istružite valjačom dno lonca da bi se sve to sjedinilo sa lukom. Pržite dok crni luk ne omekša. Dodajte 5 čena sitno iseckanog belog luka. Dodajte alevu papriku, Worcester sos, timijan i origano, paradajz pastu ili kako se još zove paradajz pire i sve to dobro zamešajte.
Dodajte iseckani paradajz i sok iz konzerve. Opet sve to dobro zamešajte. Dodajte 1,5 litara goveđeg ili pilećeg buljona. I u sve to dodajte isprženo meso. I na kraju dodajte 2 lovorova lista. Poklopite lonac i sačekajte dok ne provri. Čim provri, smanjite temperaturu na nisko i ostavite poklopljeno da se kuva 1,5 do 2 sata ili dok meso ne postane mekano. Kada je meso skoro skuvano, da pripremimo povrće. Ogulite sve šargarepe. Isecite krajeve i isecite šargarepu na kolotiće da budu otprilike 0,5 centimetra. Ja volim da kuvam kupus sa krompirom, a vi možete i bez krompira. Ja imam ovaj krompir sa tankom korom, ako imate drugi krompir, oljuštite ga prvo, pa isecite na male kocke otprilike 1 do 2 cm. Isecite celer na sitno. Sa svežim kupusom prvo izdubite koren. I to bacite. Isecite kupus otprilike svaki centimetar sa obe strane. Kada je meso omekšalo, dodajte sve povrće. I ne brinite ako izgleda pretrpano, jer kupus će omekšati i smanjit će se. Sve to dobro zamešajte, poklopite i pojačajte temperaturu i kuvajte još 30 do 35 minuta ili dok povrće ne omekša. I evo, gotovo je. Skinite ga sa šporeta, uklonite lovorov list, probajte i začinite solju i biberom po potrebi. Da vi sada možete da osjetite ovaj miris i ja vam garantujem da bi ga odmah pravili. Zahvatite kutlačom i napunite tanjir sa predivnim slatkim kupusom. Uživajte. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijatno.